Nhất xa sự hở chính em mà đem cái chính nhập. Hằng nghe lại phim ngay sẽ. Bác có bài bên em nghe. Nãy thì bro chính em nhìn hấp xin nhau cái tay pop. Bác cầm bà bà chungi. Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat pinjasliang Omrupa Premium Meghalaya ka Meghalaya cage fight haka khat sautrik urampang arajar panriau kala penmana pajba bakan sepelong ya ka jia khun fight night hakan riutrik ulber arajar panriau ha chuwaku indoor hall jawai ya ka bala ai kerteng kathma hajawai U Presiden ka Meghalaya cage fight uba Samuel Lingdo haba kran sekilat patai kubor ha Shillong Press Club u laithu baki don shpongut kinong yakura nakajala Meghalaya bat kirang yakura nakijala Rithor bat nakathan syatai lamingi ki bansayawan baneshi menta u laithu ru ba unong yakura na Meghalaya u samla Ronald Kriem un sayakun persya yo urang yakura nakajala Assam Ngins pelong yang kau iki event nakalian cuma Meghalaya cage fight apa nila ajar keteng katma hajwai kani katma hajwai kamut ba ni pelong iki katma lagi bayar king sulai king atir lade kino ini bunta ya le save bakla andre ni wan ra iki kita fighters di bala train di bala de professional fighters hak ba kini kun hapok ka arena ka bagila dat penbeng kalau antar kapa long safety measures yang akan yang orang sudah melakukan train professional officials bilang kalau it's a very safe platform hakapa kini fighters na jelas jadi unjur ni kue jelas kawan manikun haga Meghalaya cage fight ko mga ipi kat mahajwai ti pinsa saki ya way naki rangi kura pak nama ba kerteng Ronald Khairem at ba ini kun ni kami event persya pun sing napo asang keteng Bishal Gurung ba napo kadujang nami but hadu kung baspongon nakalian jong di place na Meghalaya bangan pun pau keteng tengam na mau tham baro andre kita naru spongon hak ba kini iron hak taka sini di baro ki bau skilong hadu kung ba khatsan tli ki bau sa ba lai pongon na kita ki rangi kura ki pansation bentang di ni kepat ya kita kepada ni kemensin hakba pelaban wan shmat wan aiman sin ni hakba pelaban tiket idor bebet na kistos ki ngana ada bo hanti po joai kumna po jojo na po dulong ki Elizabeth sa po school sports orbit po lat labo quick bites lat po moralong nang ta joai town bistro kepada hanti po New Hill pana Blue Heaven restaurant kepada hayu musiam di but yang tiket tu ingin jadi hak antri umat nak venue di tempat ya baru kita ni kerja semua di kita semua tenang dengan kerja sports hak makin wan shmat but saki but nak kalian jungi ni kular kita pensadan dah kemudian kita semua pemain memangkum kan event hak sin kepada bang ni wan ra asang juai ti ngako tempa bajisno mu bagi aku beli dulu kalian kejungi Meghalaya cage fight hak wa ya kan ka event ang stream live ya ka da hello Meghalaya bat bila pan pegi haki channel dijongki bagi live naga live telecast hak bakal seperti hak kan diteren bat ni ko ban aku beli kepang kam tam i sponsors jongi nadu isai ka pa kipan sponsor ya ka whole event bagi saya apa kepada saya apa kan resort kepada napo sora di panandang sekatungan ibu sponsors jemi yang pau ki yang mana ke pau perteng dengan semua iki nama apa kila sebelum kemensim apa kini rap ini kepada nang Shillong pat kunjuk sesuai di jadi baik bentar ni pin sasaki nama apa semua bahabu jika social media page jemi bala ai teng Meghalaya cage fight nanti saya ikut updates haduk ba inda ada ulang ini kan tournament. Jadi keren cuma kan mixed martial arts, kan sport kaba kalau kita ni agak berthek kaba looking the fastest growing sport in the world. Tambah kita perkan ni nanti napo notice ke exposure orang bina. Andre yang keren cuma kata
baro kiwi ki nong yale kai na kaleng ka India ki apit chaka jala Meghalaya jumi namar ba ka jala Meghalaya jumi kum kami ka Meghalaya Cage Fight kadi ka platform na tata baro ki nong yale kai bantung iya ka talent jumi butsin banlik sabar banle kai ne ka resource ka ba shakhe ha namar ba fa pe ka jinglut jingset banlik shakwi ki jala juga di India ka jinglut jingset ka di ka bongkai namar fa pe ka mixed martial arts ka di ka sport ka bangpat recognize aka Olympics ka support na ka mixed martial arts kadang dunam tamba wat kataru fa pe kinong yale kai pat ki bopon ta ka mixed martial arts ka di lamba ka passion junki baki ayo banwan shakmat banyale kai kialit ban training kialit ban dedicate la diha ka sport kadi ka passion ka support kadang duna ba tamba ha ka chung por hawang ka support kadang duna ba kini khna kialit kailit kialit do yak ben ban yo ban pursue a passion junki ngimdu jikrmen ba lepa kana talent ko ba kiapani kini khna ba ako yasni ngin sayo ka jingyara naki corporates naki companies nakanyang jong government kan kloy ban the ya ka support lada ka UI ya ka talent jong kini kana talembak ni ka platform MCF ngin sai ya ka talent jong ki bopon ki nong ke kai ki bapet ya ka UFC ngakendu yang ya no suro ki akram be chapam ki ina ka to main event jong ka UFC PE balai kai kona PE balai kai Islam tamba hakaju ka porpat akentu ya baro lada pide shisha wa me fan ni de ban support di local juni bunsien bagi pat i yaki bagi pat da pa bha hakil bagi social media ndre fin da follow yaki pinse i ka level jum kiru kala poi ki techniques bagi pendangkam ki layar kat pat ki techniques ki ba hafi i UFC in fact from the pit kini ki local matches jami ka khamna exciting shushu bani ki matches ki bani i po ka UFC namar ka UFC ki la poi ha ta ka level ba ki techniques bi ki pandangkam ki cancel iwei bunsin ka lam puring ha na pe ki matches hamlo kala evolve from the pit ka jinglong exciting kini ki khna jami film entertain ba langa shu bakai kumne film sotho e katoga entertainment value ka ba film bagyo ta ka ba pet train sai hindi ban sakhi galadi kani ka first time baka ja habo joy ne kani ka fight Meghalaya Cage Fight and ngai kumle coach sam bi sheme kani ka kabu kani ka country ban organize kani ka Cage Fight joy ka logistics kani katai ka bhar mar ba nindale haslong ngila javelin ka sup banle na dong sudong ri hajwai banle ya kani of course ban kuntu ban ai encouragement ni khana baro hamthe ban shim kani ka linti ban yang ba ka MMA kan ban hikal MMA la diru ti na kermen ba nangni sakmat ngidyo shushu kum kini ki platforms ki opportunities ban ai khna samla juni namar bon ki khna samla manta fna pe ki opportunities ki mi lamba ka sports lamba ka government di ka ai opportunities ba ka sports tamba fna pe ka ratio jo ki khna bale ka MMA ki la bon ba state juni te ni kentu ba nang ni sakmat di opportunities ki mi shushu namanta ki khna namanta ka lawi jo ki namar ba kila ban lada ki train MMA kila ban le tang ba kim long fighters kim long sponsor lada ki le ha kadang opportunity yaki ban seng laki gyms ban long coaches temata pun ki gym shabaru ki shin ki khna MMA na shalom ban hikai yaki namar ki long ki khna ki badan ka sap ba kunjo talent but ki don ka skill bikin pani Hakane ka MCF ka bamut ka Meghalaya Cage Fight ka banlong ha jowai ka lai ka tang ka thma ha jowai andan ki nongi khon ne nongi pura
Hakane ka kanti bumta na nangni na jalla but na Borok ka North East but kumju masaba jo ka North East kata na po Maharashtra Uttarakhand but Madhya Pradesh te kumaju yatu ibi ka main event undan u kena u samla jung na yakun jo kane ka jalla jungi Ronald Krem Persya ya Vishal Purum na asa te banjar kita ni baru kan sa simpuar pelan but kan sa pendu mesin ni banwan te lara hitep lara bikwa bentep ya baru kini ki fighters ni gino yakun ha gane kasni kata ha unru tarik match hangtai ha chat buku Indo Stadium ma te subha ban poi but kane ka poi jupi kana museum Om tai kini gino yakun ni kini fighters andre kum ni kini kinong organize ni kinong peniyat ya kini ki judge laka kata ka MMA mixed martial arts but ngatrai barohi bakwa ba u samla ni u khna samla om tak khna samla ni kam thai ro number ba kani ka jing laka kapde tang nam ta sura de ta kam thai ro te ke sadan tu si I kan thai wei napo ana ka jalla jungi I jubha sun te ngakarman ba kin pen ktek ya pi ke muslim jung pi ban ya poi shatai khamtam ya kinong jawai ba kumju nang ne na shalong ro ngasuka padang ba man ka por abadan ka tamasa ya be kumban lu no andai namatai bi lada bi be kumi kini ki bania sakhi ne bania karshan kumi ni jing kumi ni event jungi kalong ka jing amin sem bat ka chicken teo hina samla om dang kini andai hina jongka jalla hi pura khoi jongka jai pura jungi Oh, for once I'm ready before her. Chale! Gorgeous. Let's go! Coming. How much you honk, yeah? Come on, we should leave. Chill. It's just family. Exactly. और घर वाले ही late. By the way, how am I looking? Very late. Streamers, caps, candles, a cake, definitely balloons. सब आ गया. Wait a minute. Where is everyone? Show off. Hey bro, how's it going? एक बात बता, सबसे फास्ट होकर भी हमेशा लेट कैसे? Style bro, style. Hello guys, where's the birthday boy? यहीं कहीं होगा, अपने फीचर्स को रील्स पे शो ऑफ करता हुआ. इतना बिगाड़ा जो है, ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, वेंटिलेटेड सीट्स, सनरूफ. क्यों ना हो? फैमिली का सबसे यंगेस्ट भी तो है. Let's go guys, party time.